Keti Ndagano aine emyaka 66 kandi narwo mu cyaro cya Kacumbi omutanu kanso yacegegwa ogunajangwa akatungo bureme emyaka 2 hingwire konka ngo ekyo tikiri kumanyisa ngutaro kubasa kuhanda bunaku okwebisaho nabijukuru urema nkabutunga 2014 nkabanyina amani gange ninsubura ntumira akabuzi kange rwensaso kujya karura mukatale ka mukaduka kaitunka ka kitwampale no kabangambira bantere mbuzeji nabiki obunkaba nindugayo obwegali ya ruga ergu yeje yantomera yante nyaguharwaje ogutaina musheija kana turana bijukuru bashatu kandi omuryaba omwe no murema okubisa hekaye ogunari sempu 2 enko ku 10 ebikoro mwenda by'orutoke ebiti by'omwani 18 akaserike bitakuri embuzemwe eyatungire kurwo mu kibina cy'abarema aha district kandi byona nabikora handunde emwe y'itaka cyo kusoka ni Nsima Misenziketi Guardian w'abana bani John na mugenzi we abo murimo gukora icyo kubanza abana barure kurungi bona nabahereza uniform bona bine uniform ateka ubunanzi bwa mane muno kurora ngo abana basoma kurungi ndinda abana basatu ababiri ni basoma kibira omali mu yakana omali mu yakabiri omo mwana murema umukubalisa nimbalisa mukwe tetaganaho ni nogoto mwana abana ubunogero mwana buragara ni koma ni hamakasente ko kubarorera ikindi nimbisaho koko nobukirabe kiri muketi nagezaho kuhanda bunaku ogunayetaga obuhwezi bwo kushomesa omwana omurema hamwe no kumaririza enju ye nyino omwana omurema ugo nisaba obuyambi obwo kusoma kwe kwaikuze emyaka yo kusoma emyaka 7 baitu isomero yo kusomeramo kirinda hayihi nitagisa obuyambi kurura kufuna n'ebiti obakagali asobole nawe kusoma injo eno ninsaba government kunyamba ukonka nkaina amani nkombeka kinagimalira arozile story yo mukayikuru wono abasobora kuyamba government ebitongole bitali bya government n'abantu abanda bene mitima enungi kurora nti omukayikuru no yayambibwa habokwaka kuba ateibwamo biyambi mukade nasobora kolana ebintu byamane kusingaho obo Uganda kuza kujaguza ekiro cy'abakazi Keti nasima government ahabo businje oburyo mu ihanga konye kurgenyima atukolire kirimo ecyamani atwijukira abacyara atwijukira abalema ekini nkisima habo kuhinduraho ihanga kalifura nko kuliri hato burungi bwaryo buryo mu kuriyegondezamu ati obutuliyo tugenda kujaguza ekiro cyitwe cy'abakazi abamo tutwara ngo tujaguza abakazi ntusemererwa ntuliya ntunywa baitu kuba kuijuka nti obutuliyo tujaguza ekirekyo kitwe nk'abakazi bike bitwekolireho ekiro cy'abakazi nikija kujaguzwa orwa mukage bero 8 kandi mukoro y'ihanga ryona neija kuba mu district ya Kyankwanzi gasha kwa Philip Murangira.